Prijatelj Cipelić sada objašnjava značenje reči saliguz. Izvoli, Miloje. Saliguz ili slitak. Dobro. Zavisi kako se gdje kaže, od sela do sela. Dobro. 100 sela, 100 adeta. Dobro. Saliguz je kad žena zahvati mrtvačke vodice Dobro. i slije niz leđa da joj siđe na pičanu dlačicu, onu najdužu, a to je dilindara, mi zovemo kod nas. Dobro. Kad to uhvati dole u čašicu i da ti da popiješ, ti si popio slitak i ti si završio sa životom normalnim. Ti samo gledaš i ideš za tom dlačicom, za pičanom dlačicom. I tu ti više pomoći nema. Dokle ne odeš kod belog maga, Dobro. koji šta treba da uradi. Mora da ti uzme flašu mlijeka od mlade koja doji dete. Dobro. Da ti da nam muze, pa možete vi da se smijete. Da nam muze, pa dode kod krava koja je otelila tele. Dobro. Da ti lije niz kičmu mlijeko, da ti se sliva niz kurac. I da da teletu da doji. I tele da te bije, da te podiže, najmanje 3 puta mora da te udari, kao kad udara kravu u vime, da te slitak prođe. Znači, kad se preznojiš, onda je te slitak prošao. Aha. Znači, to jedino, ali to mora da se, mislim, nađe žena, mlada, da se izmuze i da ti da to, ako hoće da te prođe. Ako nećeš, ti si izgubljen. Dobro. Znači, to je to. To je slitak ili saliguz. Sad, kako ko voli da zove, tako neka zove. Dobro, hvala na objašnjenju. Ne može. A